neza. Ese wari uzi yuko hamwe na AI tools uyu munsi ushobora kwifashisha ubwenge bwo gukorana ukaba wakora video bitagusabye kuba ufite ibikoresho bihambaye nko kugira mudasobwa ndetse no kugira abahanga mu bigendanye na editing. Uyu munsi biroroshye cyane yuko wakora video iyo ari yo yose wifashishije ubwenge bwo gukorana, hanyuma ukaba uploadinga video iyo ari yo yose ushaka. Ubusanzwe aba content creators tugorwa no kuba twafata amashusho ndetse no gukora ibyegeranyo ku nkuru iyo ari yo yose dushaka gukora. Ndagira ngo mbwire yuko ibyo ntabwo bikiri ikibazo kubera yuko hari AI zigeneratinga ama text aricyo twita descript, hari na AI zigeneratinga ama video zifashishije ya descript wazihaye, ndetse hari na AI zishobora gufata ya descript wayihaye zikayitranslatinga cyangwa se zikayihindura mu majwi. Aka kanya rero izo AI zombi nje kuzikwereka, nje kukubwira AI zigera muri 3 cyangwa 4 ushobora gukoresha, hanyuma ukaba wabona video iyo ari yose ushaka bitagusabye imbaraga z'umurengero. Ku musozo w'iyi video ndaza kukwereka AI iruta izindi, akaba ari AI ishobora kukugeneratingira video ndende iyo ari yose ushaka kandi ukayibona ku buntu nta mafaranga bigusabye, cyane yuko AI nyinshi usanga nyine zishyurwa amafaranga runaka kubera yuko nyine n'ababa barazikoze nabo baba bakeneye kubona inyungu. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga AI bita invideo.ai. ngira ngo uraza gusacinga invideo.ai, ngiyi je nsanzwe nyikoresha. Iyi ni AI uhereza text hanyuma yoyo ikakugeneratingiramo video. Hanyuma rero ikintu biri bugusabe no gusacinga invideo.ai, ngira ngo niyo iyi ngiyi. Hanyuma imaze kwisacinga ni ya mbere bari buguhereze, uraza kuyifungura. Numara kuyifungura uraza gukoramo account. Imaze gukora account utangira kuryoherwa n'ibyiza byayo, cyane yuko kuyikoresha ari ubuntu. Nukuvuga ngo kugira ngo rero ukoreshe cyangwa se kugira ngo iyi AI igukorere video biraza kugusaba kuba ufite text cyangwa se promo code. Nukuvuga ngo kugira ngo uyibone biraza kugusaba gukoresha indi AI ngiye kukubwira. Ushobora gukoresha zine ebyiri ngiye kukubwira. Wakoresha ChatGPT ukayibwira kugeneratinga text cyangwa se ugakoresha iyo bita Copilot. Izi ni AI rero n'ubundi zisanzwe zizwi nk'iyo bita ChatGPT. Abantu benshi turayizi, dusanzwe tunayikoresha cyane yuko n'ubu ngubu yo yamaze kuba update, isigaye inagera ku makuru ya vuba ahangaha. Ngira ngo niyo yingi ifite logo imeze gutya. Uraza kujya kuri ChatGPT naho ufunguremo account, hanyuma numara gufunguramo account uraza kuyibwira story ikwandikira. Nimara kukwandikira story, icyo gihe uraza kuyifata uyikopiye uyijyane hariya muri invideo.ai. Hanyuma nkuko twabibonye iyi ChatGPT igeneratinga text hamwe na Copilot ushobora kugeneratinga text. Izo text rero ushobora kuzifata ukazijyana muri invideo.ai, hanyuma bakagukorera video igendanye n'iyo text watanze. Sibyo gusa kandi noneho muri invideo.ai nkuko twabibonye bakora ama video bagendeye kuri text. Dufite n'indi yitwa Vedi, ngira ngo yitwa Vedi AI. Iyi Vedi AI rero nayo ushobora kuyikoresha ukaba wa generatinga n'ubundi video, ariko imbogamizi ziri kuri Vedi.ai nuko yoyo generatinga text noya ugereranyije na invideo.ai. Ngira ngo ngiyi niyo twita Vedi.ai, nayo ushobora kuza ugafunguraho account hanyuma ugatangira kuyikoresha ukaryoherwa n'ibyiza byayo. Ngira ngo murabizi yuko gutegura ibyegeranyo, gutegura amafoto ndetse no gufilima ni ibintu bigoye cyane ndetse bisaba n'ubuhanga buhambaye. Rero kuri izi website niho hantu ushobora kugeneratingira video wifashishije ama text n'ubundi wageneratinga na AI. Hanyuma rero ukeneye AI iguhindurira text ikayihinduramo amajwi cyangwa se voice, ushobora gukoresha iyo bita 11 Lab. 11 Lab rero nayo ni AI ishobora kugufasha guhindura umwandiko mo amajwi. Ngira ngo niyo yingi uraza kuyisacinga ni 11 Lab. Hanyuma numara kuyisacinga uraza kubona imeze gutya. Nusanga itameze nk'ingi ngiye kukwereka irabatari ingi niyo yayo, ni nayo ikora neza. Ushobora gukoresha amajwi yayo yose ushaka. Hanyuma rero nje nagira ngo mbereke izi AI ndetse mbasobanure n'uburyo zikoramo, nawe ushobora kugenda ukazisacinga ugatangira kuryoherwa n'ibyiza byazo. Hanyuma ukeneye yuko nzavugaho byinshi kuri zo, ujya muri comment utwandikire ndetse utubaze n'icyo ushaka ko twazagukoreraho video. Ikindi niba uri mushya kanda subscribe ukande like
ukande share niba ino video wayikunze kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi video zizajya zigenda zitambuka. Hanyuma rero icyo nakubwira cyo nuko izi AI ntago zitanga copyright. Niba ukeneye kumenyaho byinshi mu bigendanye n'uburyo wazikoresha utabona copyright, nabwo uraza kwandika muri comment bitubwire, hanyuma tuzabigukorereho. Ikindi nyine nkuko nabikubwiye, niba hari AI ukoresheje ukaba utari kwisobanukirwa, twandikire muri comment tuyigukoreho tutorial ku buryo bwihariye, apana gutya, hanyuma uzajye nyine uyikoresha nawe nk'umuntu ugifiteho experience. Nakoze cyane.